Inggih. Suksema niki majeng ring adik-adik ibu sinareng sami. Dua niki sampun sami cingak ibu ngeranjing ring Google Meet puniki. Sampun siaga nggih adik-adik nyarengin pembelajaran mungkin. Nggih, sampun Bu. Sampun. Inggih. Sedurung ngelantur pemargi pembelajaran rendah mangkin ngiring dumun ngaturang pangastungkal. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih, semua majang ring adik-adik ibu narang sami. Paning niki ingat ibu semangat belajar ini mungkin ring sore ini mungkin napi male iwa bonus napi sanika nyaringin pembelajaran sane sampun kapaice sane dumunan mungkin ibu jadi pacang lanturang pembelajaran ring rahina mungkin tinggi ibu satu makilingin majang ring alit-alit sinarang sami ring pembelajaran puniki mangda alit-alit starte jaga kesehatan sekali asa punika duaning wabah COVID-19 puniki kantun kari nika iriki ring jagate Ibu Nunas mangda alit-alit nika jaga kesehatan untuk nganggen masker nika satu kenten jaga jarak lan satu cuci tangan nika sampun ke alit-alit nerapang sekali asa punika Sampun Bu. Sampun Bu. Sampun Bu. Seksempun nggih. Dumugi alit-alit ibu sana jaga bagus puniki sami prasida kena atur rahayu tur prasida melajah kinten nggih. Sadurung ngelandur mangda iraga stata rahayu nyarengi pembelajaran ring rahina mangkin ngiring Prasiti Bakti majeng ring ida sang yang widiwasa dumugi iraga nglaksanayang pembelajaran ring rahina mangkin iki Tanta inggih Ibu Nunas majeng ringge Ayutri mangda presida memimpin doa ring rahina mangkin adalah seserang Ibu majeng ringge Ayu inggih durusang. Nggih, timpal-timpal sareng sami ngiring mangkin berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa sampun itu Bu. Inggih, suksema nggih, gek, sampun presida memimpin doa ring rahina mangkin. Inggih, alit-alit mugi sami pada kena rahayu. Dawag dibi ibu sampun nge-share napi wastanika absen ring WA group dareng ring classroom punika. Sampun ke alit-alit nagingin absen punika? Sampun Bu. Sampun Bu. Sampun Bu. Niki cina ibu nggih, iki sampun sampeyan nggih. Ayutri, Jenny, Risma, Indra, Kesri, kami sedang ranjing nggih semakin banget niki majang ring adik-adik ibu sinarang sami ring galai petik puniki adik-adik kandung semangat ke melajang nggih mangken ibu jagi mentaken majang ring adik-adik dawak minggu lalu alit-alit sampun pelajaran nenek indik napi nggih sira kanten eling niki Yang Bu. inggih terus ya Tri Dahin anggah ungguhin bahasa Bali nika Bu. inggih patut pisan dawak minggu lalu iraga sampun pelajaran ngenenen inde angga ungguhing bahasa Bali. Galah ebsane becik puniki ibu jagi pacang lanturang materi ngenenen inde pidarto bahasa Bali. Inggih, sedurung ibu ngelanturing materi, mungkin ibu izin share layar di pos. Ibu jagi pacang ngunggah ngenenen inde kompetensi dasar sane kepelajaran ring rahina mangkin.
Sampun api, sampun kecingak nggih alit-alit Ibu sinareng sami. Sampun kecingak nggih? Sampun Bu. Sampun, Bu. Inggih, ring rahi inggih sukma. Ring rahinane mangkin kompetensi dasar jani pacang kepelajaran nike saneka pertama ring ranah pengetahuan nike memahami struktur dan kaidah wacana lisan dan sastra berbentuk pidato dari berbagai media secara lisan maupun tulisan. Nggih, ring ranah pengetahuan mangkin dicapu ring kade keterampilan nike wenten mengatraksi wacana lisan dan sastra pidato berbahasa Bali yang bertema sosial, lingkungan dan kebijakan publik. Nike sane presiden imbang ibu ring kompetensi dasar ring rahinane mangkin lanturang ibu ring indikator nyane nike nggih. Nggih, jantan sibah nggih. Nggih niki duaning kebandaan Gede nggih. Niki ring indikator pencapaian materi ring rahinane mangkin, ring ranah pengetahuan nike presiden menguraikan wangun pidato berdasarkan skema pidato. Nike saneka pertama, saneka ping kalih menerapkan kaidah bahasa dalam teks pidato berbahasa Bali yang terdapat pada video ke dalam kehidupan sehari-hari. Ke ring ranah pengetahuan, mungkin ring ranah keterampilan, alit-alit presiden merangkai kembali isi dari wacana pidato yang sudah didengarkan melalui media video. Nike ngenenin indikator nyane. Mungkin ring tujuan pembelajaran rahinane mungkin nike melalui kegiatan sinampura niki melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning dengan menggunakan pendekatan saintifik secara kritis dan kreatif, peserta didik mampu menguraikan wangun pidato berdasarkan skema teks berbahasa Bali yang terdapat pada video dalam kehidupan sehari-hari dan peserta didik mampu merangkai kembali isi dari wacana pidato yang sudah didengarkan melalui media video dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab. Inggih nike ngenenin inde tetujon iraga melajah ring rahinane mangkin. Nggih. Mangkin ring kendan pembelajaran puniki malih jebos alit-alit presiden uning ayang ibu mangde alit-alit presiden nika saneka pertama mengamati video sane ijen ibu malih jebos usan nika adik-adik kelompok sekali sane sampun ibu unggahang ring napi usan nika WA grup nika usan nika adik-adik ngarianin LKPD sekali asa punika pemargin pembelajaran dan mangkin inje alit-alit najahin pidato bahasa Bali puniki mangde alit-alit presiden nyinayang kawagedan alit-alit ngangen bahasa Bali sane presiden kalimbakang ring makudang-kudang acara misalnya sekali lomba pidato nika ring lomba acara napi wasa nika ring acara wanti warsa sekolah sekali asa punika nggih mangkin ibu para siswa sinareng sami nan kay alit-alit melajahin ngenenin ide pidato bahasa Bali. Apakah anak-anak pernah mempelajari pidato bahasa Bali? Nainin Bu. Titiang sampai nain. Jah pidato. Nggih durus nggih. Ring SMP sampun ike titiang nainin melajah indek pidato bahasa Bali. Taler ring internet titiang sering nike ngewacen ngenening indek pidato bahasa Bali Bu. Inggih bisa yang ring Jenny sampun presiden dumuan melajahin ngenenin indek pidato bahasa Bali punika. Inggih mangkin ibu jagi pacang napi wastanika ngicen alit-alit kentan video makin durus video biar sayang video
Ibu Seraya. Sampun abdi sampun presiden kecingak nggih video ibu puniki. Swastiastu. Sampun Durung, Bu. durung nika nggih. Sampun kecingak mangke nggih. Swastiastu. Durung nika Bu. Swastiastu. Durung nih, Bu. Sampun, Bu. Mungkin ibu. Sampun nih, Sampun nggih. Bu. Inggih. Inggih iki Ampun nggih ibu kebandahan untuk sinyal nggih. Inggih. Terus mangken update share sayang video puniki nggih. Pinampura niki ibu kebana antuk sinya minabang ibu alit-alit sampun prasido kenten apiosa nika nyinga ring link sane sampun unggahang ibu ring WA grup punika nganenen indik video puniki sampun api sampun kenten nggih kacingak video punika nggih. Nggih, sampun, Bu. Nggih, sampun, Bu. Inggih. Pada ring tangga pramuriksa di Bekara Pidato Bahasa Bali
sarang sami sami banget. Ajar ring tangga pemilihan sarang sami pemekas pindah ketuta saking kuat-kuat aku kan lan kuta ring kubang kali sami banget. Pemekas ring ratu yudane sarang sami nawitan sida untuk yang siswa kami banget. Duki rasa ayu bagi pisan di tiang rindu di mana, tapi tawanan Priantukan melarapan sang paling si paswedam itu sang yang diwakil bahwa turaris di tiang itu persatuannya. Kira kaki berdari sarang samping tur, sarang samping pada di tiang gerakan bakal. Regala sang tawaran bertinggi, sutra yang dia baca ngaturan pidato, saling mamude. Warna-warna usaha pelestarian warna Iwankan sedurung dari yang baca melatar ini cukup itu. Atau pemberian atur, pengampuran nanti yang baca redaksi di dalam satu samping. Tapi anak satu itu yang bukan yang kata kita saat yang hapus yang dalam satu yang lautan kiri itu dan dia melarang kita dia melarang sangka di pasca yang disebut kita. Nah ini berkenaan masuk politik, wali politik. Yang seringkali politik hari pakai kita tidak mana supaya kita lebih daftar pemutaran. Mandi pisan sampun untuk daftar sampai sampun. Yang bukan melarapan diri di perkara politik, amin tawaran hasil tinggi yang disebutkan. Yang bukan lawan yang tinggi. Wanda asapunika nggih. Napi wasanika iwau adet-adet sampun miranga ngenenin inde pidato punika. Napi sane presida cinga ibu adet-adet irika ring pidato sane sampun unggahang ibu iwau punika. Ring video irike wenten pemahbah sane maosang inde ngaturang pangastungkare lan pangayu bahagia Bu. Inggih. Nggih duane minaban niki nggih trik ke banda antuk sinyal niki nggih. Nggih, sira malih sane tiosan sane presiden nampene niki napi sane presiden kapial sayang ring video iwau punika. Inggih titiang Ibu. Minabang niki nggih sira ini nggih terus. Juni irika ring video Inggih wau terus. presiden Bikin titiang ngenenin inde untuk pidato ngenenin inde wana-wana unika piranti jagat. Inggih, nika patut pisan nggih, nggih Juni sampun presiden miar saya nganenin inde napi wasta nika pidarta sane sampun kacinga iwau inggih mangkin bangda nenten akeh niki nelasan gala ring napi wasta nika ring WA group sampun ijen ibu nika ngenenin adet-adet kepah ibu dados
tigang kelompok irika nggih. Sampun keh cinga kelompoknya ne irika? Sampun nike Bu. Inggih. Made jebos irika alit-alit mablik bagan ngenenen indek LKPD nika sampun unggah Ibu Irika elingang made jebos alit-alit ngarianin LKPD punika. Alit-alit mangda napi wasta nika starter nika jaga jarak nika ngeritat kala alit-alit ngarianin yening minabang niki wenten sane napi wasta nika satu kelompok nika wenten sane satu rumah nika nganenen indek genah nyane nika elingang nika male jebos nika jaga kesehatan jaga jarak nika nggih mangkin alit-alit Ibu Sinarang Sami ijen Ibu Galah ngarianin LKPD nika 15 menit sapunapi mrasidayang ke alit-alit ngarianin LKPD nika 15 menit. Inggih merisi dayang nika Bu. Inggih, yening mrasidayang mangkin durus dumun publik bagan LKPD punika ring WA grup punika mangkin ring meet puniki dados sampun keluar alit-alit enten kenten enten kebando anduk sinyal iriki dados taler karing ranjing iriki nggih taler sepisanan nika sehingga ring napi wasan nika publik bagang ring classroom taler ring WA grup nika. Inggih mangkin durus dumun adat-adat blik bagan usan adat-adat blik bagan malih jebos adat-adat ngeranjing iriki ring rumit puniki jagi pacang presentasi nganenen indek napi wastanika LKPD punika inggih galah mangkin susrang Ibu majeng ring adat-adat Sinarang Sami ngarianin LKPD punika. Inggih durus dumun karyanin nggih benten sane jagi mataken nganenen indek LKPD punika minabang wenten sane durung karesepin nganenen indek LKPD punika. Bu, titiang paket. Yani sampun usang ngarean ide malih nikeng ranjing ring mit puniki. Inggih, suksema pisan niki majeng ke Risma niki inggih. Usan alit-alit ngarianin LKPD punika, malih alit-alit ngeranjing iriki sekadi sane sampun kabosang Ibu Iwau nika alit-alit jagi pacang presentasi napi sane kapoliha utawi kabrik bagang irika ring LKPD punika. Inggih, sapunapi sampun ngresep Sinarang Sami? Nggih, sampun Bu. Inggih yening sampun nika durus mangken mabrik bagan irika ring WA group nggih durusang. Inggih duaneng niki sampun galah ngiring mangken alit-alit niki ngeranjing ring rumit puniki. Swastiastu. Swastiastu alit-alit Ibu Sinarang Sami. Swastiastu Bu. Inggih. Nggih sambil nyantos niki nggih mangda sami dumun presiden ngranjing iriki ring puniki.
Sampun api sampun sami presiden ngarianin LKPD punika. Sampun. Pun. Inggih niki cingak ibu niki nggih sampun sami presiden. Inggih mangkin duaning sampun sami niki presiden ngranjing malih iriki ring rumit puniki mangkin gala ibu jagi pajang napi wastanika ngijen alit-alit mempresentasikan napi sane sampun presiden kabrik bagan ngeneni inde LKPD wau. Inggih mangkin gala seserang ibu majeng ring kelompok 1 nike mangda presiden presentasi nike inggih durusan. Inggih Bu, itu semua antuk galas sami sampun kapaice majang ring kelompok titiang. Om Swastiastu. Inggih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Makin titiang lima jadi pacang sekarang induk hasil diskusi saking kelompok titiang. Wangun pidato sanika pertama wenten murdo utawi judul patut kasurat manut topik utawi tema. Sani sampun kajen tenang. Sekadi sani kawen tenang ring video mudan nyanyi. Incapang swadharma wangun wana kerti pinake nyujur kasukertan bali anyar. Kaping kali mamabah utawi pendahuluan sani medaging. Ujas tawa, sani ketah nyane ngangen pangustenghara. Matur pangalyubagyani manah majang ring ida sayang udi wasta. Matur suksema majang ring sani sida rauh. Kaping 3. Daging pidarta. Puniki kanutang ring tema pidarta sani sampun kajen tenang ring video puniki tema nyani wana buana pinake piranti jagat. Kaping 4. Pemuput sani daging inde. Matur suksema antuk urating sang sani miradiang. Nyutetang daging bebaosan ring sajeroning pidata atur pinunas mangga ngeweksin sahanan kekiringan ring sajeroning maktayang pidata. Nunas pangampura antuk sahanan kakirangan rikala maktayang pidata. Pamuput atur sani ketah ngangen parama santi. Inggih wanta asap tika sani pasida paparan titiang minabang semeton sani tiosan wenten sani jagi mentakon tinggi jurusan. Om Swastiastu, inggih titiang ayu trik saking kelompok 2, jagi metaken majeng ring kelompok 1, ampura iwau napi manten nike sane ngeranjing ring pamabah. Inggih suksema antuk pitakenani. Sani ngeranjing ring pamabah inggih punika kaping pertama pujas tawa. Sani ketanyani nganggen pangastungkara kaping kalih matur pengayu bagianing manah majang ring ida sana uji wasa. Kaping 3 matur suksema majang ring sang sani sida rauh. Pentan malih sani jagi metaken Inggih titiang seri saking kelompok 3 jagi metaken. Napi nika sane ngeranjing ring penutup utawi penyineb. inggih titiang jagi nampeni sani ngeranjing ring penutup inggih punika nyutetang daging bebaosan nunas pangampura lan ngaturang parama sakti. Inggih wenten malih sani jagi metaken Nenten nika Nenten nike inggih yen kan wenten sani metaken mangken presentasi titiang puniki jagi cutetang titiang wangun pidata inggih punika. Sani pertama wenten tema ngusan punika wenten muda pamabah daging lan pamuput. Inggih wanta asa punika sani prasida uningang titiang. Yening wenten iwang titiang lan saking kelompok titiang titiang nunas agung pangapura. Mangken sinep titiang atur karma santi. Om santi om. Om Santi Om.
Nyampuro niki suksema pimbangan majang ring kelompok 1 sampun presida iwau maparang tawi nyobiahang napi sane sampun kapolihang ring napi wasani ke kaplik bagang ring kelompok nyane punika nika sampun becik pisan senarang sami nika mangkin galah sukserang ibu majang ring kelompok 2 inggih durusang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Titiang Jenny saking kelompok 2 jagi nyobiahang hasil diskusi titiang sane ngranjing ring wangun pidarte inggih punika saneka pertama wenten murda utawi judul patut kasurat manut topik utawi tema sane sampun kajantenang. Sane kaping kalih wenten pemahbah utawi pendahuluan sane madaging pujastawa sane ketahnyane ngangen pangastungkara. Matur pangayu bagianing manah majeng ring ide Sang Hyang Widi Wasa. Matur suksema majeng ring sang sane siderauh bagian sane kaping 3 daging utawi isi pidarte. Punika kanutang ring tema pidarte sane sampun kajantenang. Sane kaping 4 pamuput sane madaging indek matur suksema antuk uratian sang sane miragiang. Ang daging bebausan ring sajeroning pidarta atur pinunas mangde ngewewehin sahanan kekirangan ring sajeroning maktayang pidarta. Nunas pangampura antuk sahanan kakirangan rikala maktayang pidarta. Pamuput atur sane ketah ngangen parame santi. Inggih wantah asapunika sane prasida paparan titiang wenten sane jagi metaken inggih durusang. Inggih durus wenten sane jagi metaken kelompok sane tiosan inggih durus dumun. Titiang Dek Juniantari saking kelompok kapertama jagi mataken napi manten sani ngranjing ring pamuput. Inggih titiang jagi nampenin sane rumasuk ring pamuput. Inggih punika sane kapertama manut suksema antuk uratiang sang sani miragian. Sane kaping kalih nyutetang daging bebausan ring sajeroning pidarte atur pinunas mangde ngwewehin sahananing kekirangan ring sajeroning maktayang pidarte. Sane kaping 3 lunas pangampura antuk sahananing kekirangan rikala maktayang pidarte. Sane kaping 4 pamuput atur sane ketah ngangen paramesanti. Inggih wenten malih sane jagi metaken inggih durusang. Nenten nike Inggih yening ten wenten malih sane jagi metaken mangkin presentasi titiang puniki jagi cutetang titiang iriki prasida cutetang titiang wangun pidarte punika sane kapertama murda sane kaping kalih pemahbah sane kaping 3 daging sane kaping 4 pamuput. Inggih wantah asapunika sane prasida cutetang titiang. Yening wenten iwang titiang lan saking kelompok titiang nunas agung pangampura. Mangkin sineb titiang antuk parame santi.
Santi, Santi, Santi. Oh. Santi, Santi. Bu, mikrofonnya tolong dinyalakan. Inggih, ampura niki Ibu Iwau nggih suksumoping banget niki majeng ring kelompok 2 sampun presiden nyobiyahang napi pekaryannya ane punika inggih Ibu akidek niki nampenin majeng gek Sri nika boyo nempenin nggih nika nampenin nika sane patut nika nggih nika akidek kemanten saking Ibu sanedianan sampun becik nika kesamian mangkin galah susurang Ibu majeng ring kelompok 3 inggih durusang. Titiang Ayu Tri saking kelompok 3 jadi nyubiahang hasil diskusi saking kelompok titiang. Sane ngeranjing ring wangun pidarte inggih punika sane kepertama wenten murde. Sane kedua wenten pemabak utawi pendahuluan sane madaging pujastawa sane ketahnyane nganggen pangastungkara matur pangayubagianing manah majeng ring ide Sang Hyang Widiwasa matur suksema majeng ring sane siderau daging pidarte inggih punika kanutang ring tema pidarte sane sampun kejantenang sekadi ring video puniki inggih punika wana buana pinake piranti jagat. Nomor 4 pamuput sane mendaging indek matur suksema atur uratian sang sane miragiang. Nyutetang daging bebaosan ring sajeroning pidarto atur pinunas mangde ngewewehin sahanan kekirangan ring sajeroning maktayang pidarto. Lunas pangampura antuk sahanan kekirangan rikala maktayang pidarto pemuput atur sane ketah nganggen Prama Santi. Inggih wantah sapunika sane prasida paparan titiang wenten sane jagi metaken inggih durusang. Inggih saking kelompok ka pertama jagi metaken napi manten saning ranjing ring pamuput Inggih titiang jagi nampenin sane ngeranjing ring pemuput inggih punika matur suksema atur uratiang sang sane miragiang nyutetang daging bebaosan ring sajeroning pidarto atur pinunas mangda ngewewehin sahanan kekirangan ring sajeroning maktayang pidarto lunas pangampura antuk sahanan kekirangan rikala maktayang pidarto pamuput atur sane ketah nganggen Prama Santi. Inggih wenten malih sane jagi metakon inggih durusang. nenten nika Inggih yenengten wenten malih sane jagi metaken mangkin presentasi titiang puniki jagi cutetang titiang iriki prasida cutetang titiang wangun pidarte punika. Nomor 1 murde pemabah daging utawi isi pemuput utawi penutup anggih wantah sapunika sane prasida cutetang titiang yening wenten iwang titiang lan saking kelompok titiang lunas agung pangampura mangkin sinep titiang antuk ngaturang Prama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Om Santi Santi Santi. Inggih suksumoping banget niki majeng ring adat-adat Ibu sinareng sami sampun kesamian presida mempresentasikan napi iwau sane kablik bagang ring EKPD punika.
Sapunapi alit-alit sinarang sami sampun mangkin presiden atas uning nganenen inde materi ring rahinane mangkin. Nggih mangkin niki akide ibu jagi pacang nyobahang mali akide niki ngenenin inde pidarto sane napi kapelajaran ring rahinane mangkin. Ibu izin layan di bos niki nggih. Inggih nika ampura pun banget niki duane niki ibu ke banda antuk sinyal niki nggih inggih semua niki majeng ring adat-adat ibu sinarang sami sampun presida kesamian ngeresepang napi napi asanika pembelajaran ring rahinane mangkin. Nggih mangkin mangda adat-adat sayan ngeresep ngenenin indek materi puniki mangda ibu talar uning adat-adat sinarang sami sampun presida napi nenten ngresepang ngenenin indek materi puniki mangkin ibu jagi pacang ngicen adat-adat evaluasi dumun nggih. Nggih sekadi sane sampun kaunggahang ibu evaluasi punika ring napi wasanika ring classroom punika. Nggih mangkin durus dumun karyanen evaluasi punika aja bos. Nggih, suksema nggih majeng ring adik-adik ibu sinarang sami niki sampun samian presida ngaryanin evaluasi punika taler cingak ibu niki nilainya sampun sami becik niki nggih minabang ibu niki sampun sami presida ngresepang berarti napi sane ijen ibu iwau nika taler sane sampun ijen ibu ring classroom punika presida sami sampun presida ngresepang inggih. Amunika materi ring rainane mangkin sira sana presida nyutetang materi sane sampun presida kapolihang iwau. Inggih titiang presiden nyutetang pembelajaran iwau nika ibu. Nggih, Sane iwau terus sampun melajahin ngenenin indek wangun pidarto minakadi murda, pemahbah, daging lan pemuput. Inggih, patut pisan nika iwau alit-alit sampun presida melajahin ngenenen indek wangun pidarto punika. Ibu makeningen utawi makayunan mangda alit-alit presida sayan-sayan waget ngenenen indek napi punika pidarto punika presida nerapang ring masyarakat napi sane sampun kapolihang ring rahinane mangkin punika. Inggih ring rahinane mangkin wanta asa punika ibu presida ngicen adat-adat pembelajaran ibu jagi ring galah selanturnyane ring minggu depan punika ibu jagi pacang lanturang majeng ring adat-adat puniki ngicen pepelajaran ngenenen indek materi aksara Bali nggih. Nika manten ring rahinane mangkin benten malih sane jagi mataken niki sadurung ibu sinep. Nenten nika Bu. Bu. Nggih. Sampun sami niki presida ngresepang niki nggih. Sampun. Inggih, yen sampun yen wenten malih pitaken niki majeng ring alit-alit niki nggih ring rahinane mangkin amunika dumun ibu ngicen pembelajaran inggih. Durus mangkin napi wastanika sedurung ibu sindep niki ngiring mangkin sareng-sareng ngaturang parang masanti. Inggih. Om Santi 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 Om. Santi Om. Inggih, semua nggih ngajeng ring adat-adat ibu sinareng sami sampun presida melajar ring rahinane mangkin inggih. Mangkin durus sampun medal ring puniki
Kenten lanturang pekarian selanturnya nih. Oke, semua nggih ada Ibu Sinarang sami. Inggih Bu. Ibu. Ibu. Semangat. Semoga Inggih semua wali. Ibu stop nggih, met puniki nggih Ibu tutup nggih.